to Richmond Park International Primary School, which has been successfully educating generations for more than 20 years in Bosnia and Herzegovina. Richmond Park Education works as a part of Student Education Fund that is committed to provide excellent education and pastoral care for students worldwide. The school is multicultural and multinational, which has students from 22 different countries. The curriculum is harmonized according to the standards of the Ministry of Education, Sarajevo Canton. Also, our school is a member of the Cambridge, and therefore we offer students the opportunity to obtain a double degree. Richmond Park Education is a forward-thinking institution and primarily focuses on project-based learning in all subjects. Students develop deep content knowledge as well as critical thinking, collaboration, creativity, and communication skills. Od samog osnivanja program rada naše škole se bazira na bilingualnom usvajanju svih programskih sadržaja. Od prvog dana djeca, naravno pored materinjeg jezika, aktivno uče i engleski jezik kroz interaktivni Jolly Phonics program. Ovaj Jolly Phonics program u stvari sadržava razne psihofizičke aktivnosti koje pomažu djeci da lakše usvajaju, da lakše izgovaraju sve glasove, zatim malo prostije, jednostavnije riječi i onda naravno kompleksnije rečenice. Ovaj program koristimo već 8 godina i mogu reći da smo jako zadovoljni svim rezultatima koje djeca postižu. Kao što sam rekla, učenici od prvog dana interaktivno koriste i engleski jezik i njihove sposobnosti, njihove komunikativne sposobnosti se stalno nadograđuju iz razreda u razred kroz razne oblike rada i svih predmeta. Od prvih naučenih riječi djeca počinju aktivno koristiti i online platformu za čitanje ResKids, koja nudi stvarno veliki broj žanrova, različitih žanrova, fikcije, nešto gdje oni uživaju i stvarno vole čitati, razvijaju neke svoje sposobnosti maštanja, daje im krila da lete tako u neki drugi svijet i vrlo često dolazi nam pa nam prepričavaju šta su to i kako su to pročitali, kako su zamislili te knjige. Učenici naše škole rado i aktivno sudjeluju u raznim vannastavnim aktivnostima koje se realizuju u okviru produženog boravka i naravno sekcija. Zahvaljujući novoj modernoj fiskulturnoj sali naše škole nude se razne sportske aktivnosti kao što je košarka, odbojka, tekvando, a kroz razne sekcije pokazuju svoju kreativnost i rado sudjeluju i uvijek biraju raznovrsnosti kao što je crtanje, bojenje na staklu, dekupaž, ples, folklor. Trudimo se da im pružimo ono što budi njihova interesovanja i kreativnost. Svoje slobodno vrijeme naša djeca vole provoditi u školskom dvorištu uz razne njima omiljene aktivnosti. Stvarno smo ponosni na njihove osmijehe, graju i veseli duh. Našoj djeci je na raspolaganju biblioteka i soba za produženi boravak u kojima ne samo da mogu iznajmiti knjige na nekoliko različitih jezika, nego mogu i provesti vrijeme čitajući u tišini i učestvovati u raznim aktivnostima koje organizuju naši učiteljice i nastavnici. Ja sam prvi put učestvovala u BUSEP-u zato što sam se divila kako su drugi radili projekte i htjela sam da napravim projekat da mogu malo da promijenim svijet kako sadim drveće za zrak. Ja sam se upisao u BUSEP-u da bi postigao dobar uspjeh.
umjetnost ima vrlo važnu ulogu u osnovnoškolskom obrazovanju iz razloga što su upravo umjetničke aktivnosti te koje podstiču vizuelni, motorički i društveni razvoj djeteta. Zahvaljujući moderno opremljenim učionicama u našoj školi te materijalima kojima raspolažemo, učenicima se pruža mogućnost konstantnog napredovanja shodno njihovim talentima i željama. Koristimo prednosti internacionalnog okruženja, pa tako naše učenike možete čuti da pjevaju na nekoliko svjetskih jezika, te kako na papir prenose ljepote kultura širom svijeta. U ovom periodu dječjeg razvoja za cilj imamo i razvijanje ljubavi prema kvalitetnom filmu, te s tim ciljem nerijetko organizujemo i sate filma u kino sali naše škole. Istraživanja provedena u proteklim godinama u raznim zemljama svijeta pokazuju da će u narednih 5 godina potražnja za STEM kadrom porasti za čak 30%. Najbolji način da se učenici pripreme za takvu budućnost jeste da se na praktičan način i sretnu sa prirodnim naukama i tako i savladaju i razumiju. Integracija Cambridge kurikuluma i lokalnog plana i programa našoj školi omogućuje da učenicima pruži priliku da se sretnu sa radom u laboratoriju koji očekuje preko 200 hemikalija i pomagala. Pored toga, učenici viših razreda imaju priliku da rade i na mikroskopima, te na taj način istraže i svijet u malom na isti način kako istražuju i svijet u velikom. Nastava informatike je isto tako itekako važna za STEM obrazovanje, a naši učenici od malih nogu imaju priliku da se susreću sa programiranjem, te da ga primijene u praksi kroz programiranje dronova, robota i igrica. A pored toga imamo i zaseban kabinet robotike u kojem učenici dizajniraju i grade svoje robote, te imaju priliku i da se susretnu sa 3D printerom, odnosno da one svoje ideje koje kroz 3D dizajn osmisle provedu i u stvarnost. Sve ono što učenici savladaju i nauče imaju priliku i pokazati na brojnim takmičenjima lokalnog i internacionalnog karaktera, te na taj način svoje otkrića podijele sa svijetom. 我爱这个学校，因为我能学到很多另外一些语言，我还有很多朋友。I like this school because I have many friends and I can learn many languages. Bye. Hello, my name is Tudor. I come from Romania. Ja volim Bosnu. I love Bosnia. Quiero mucho a Bosnia. Îmi place de Bosnia.